ọjà me ya we godfather give me new ne eri dey phone ne eri dey a laptop ne eri go get eri post e go be dey no we birthday o mi oni time yan egwo no lo mari o won star in trade ogile match we igile mwenu efu gbera èmi náà tẹ̀lé talẹ̀ gàtàmúà tó wà lẹ̀ wò fún ìnàlẹ̀ náà wà sùn ní ẹ̀fẹ̀ máa lẹ́nu wẹ̀ ni àbí no gèjà fẹ́fẹ́ àbí dọ̀prí àbí ké many people like that ẹ wọ̀ ká ẹ̀ṣẹ̀ máa rí yàn ìyẹn máa lẹ̀ sọ ẹ̀ ní ẹ̀yìn tí àbí saga wẹ̀ bẹ̀ ẹni kò mú ẹ̀ wé mẹ́wọ́n yàtọ̀ yà sọ ẹ̀gbẹ́ ìdọ́sọ̀rọ̀ ọ̀làwẹ̀ ẹ̀gbẹ́ yà mọ̀ wẹ̀ we are a justice for what star any trade justice for star any trade justice for Ajebo imeyawo efe we are going to present us in oyan do epuwe no do a present very yan ore gbenu we tani memo we yi boy ka gbenu wa ba na fiekun le lu en won na sun wu egbewe masogo egbe adobe time e agbon wana owa uno wa me be do no wa egbewe me nugu viogo me laja egbe Facebook me aviogo me ya ife yo unu we me to ye o ha won ha we mu ba o kwe mi ya so family we ya fe laja ni me kon ri me laja na ri no se nu ona gbe o wa sun loko mu ade we bona le soko ayi oko na mu we ade we bo mai ri oko ni so ta una pasi ayi okoni mati banu ano mebo gbo e rudo mo no bia no no se mo na banu amebo gbo e okoti banu amebo gbo e no ko we uwe sote we ka bo uni okwe wa banu yan ma me period yan mo gbo e o ma je period ya Ajebo ne abati we live video esele to je period ya Ajebo no ni ne sele se ya period ya Ajebo na abata agbon ma abat ete eti yene ge iwi je gbe lajan fani awon we na ge style trade na ye period o ko ya mebo gbegbe wan veyan ya ge man ya do mi me be die me ni man ya be mi me se me ri na la ege no ya weti me time ni ya gale wan ye ni ma na me pele mi mo mi vo bo we sorti e mi ebo ya we amo I mean ni lose we be ma we e wan je eru dai bi mele ni yan me ma me viewers we yan to start with eti temata me na wa me we gele te iwa temata bi mele le Ajepako yan ni na Ajebo me gbe viewer la Ajepako mele la Ajepako ya me gbe viewer Ajepako ima me gbe viewer o yan ba se joge do ya ne me ba si abase joge do ya ne me e ba si abase joge to ya neme ebasi no te gbe me basi be do wa me abase jowa o da me nu egbe eni no ma ke no yin we wa o ari eya wo pa Isioluk geni ni ya wa mu no mo wo pa Isioluk we ni ai Oluku we ke na ria era me no gino ma ere triple o alwe la video Ajepako o e boli we yin e pa kororo Ajepako e mo mi lover TV me no mo no ma ino respe o wa be la re Isioluk isi we ke na re we ri Oluku wo pa e water we ge ni ya ife ino yin we wo pa we yo
we kwe manga bo wala yo taji cause they did not tell me or no my gba me ga taji bo wa cause e uno kwa ko ke oli sanre o vevo o mi o pe ni wo pa bejo e ni amunu wo pa bejo e wo pa e water wo pa Ajepkako wo pa Isioluk wo pa oje 3000 una ya small start wo pa na ya star in trade kai star in trade ni wo kometa wa cry me ye we Starboy why I'm ex girlfriend I'm ex boyfriend ex godfather star in trade kai government ya zira saluba take ba go for big ati mu oto anata ex godfather star in trade guy mo wa mo star in trade in na we have yes fancy we na e no get friendless on your message go fana oi mo star in trade Mommy Love TV on your message go bana oi be gbo star in trade o ma mi we obo wa we ni eni na ni wa munu e o wa yin we o to se bo mama on your message go na o be gbo ye topic oge message to star in trade te ga je bo yanya gidi ejo de ga Ajepkako yanya iri ejo de ge Isioluk yanya ejo me ma yin star in trade ni o wa lele star in trade o wa de o tete oni ni mewo me ka wa click star in trade iye wi yen no aswonta ni ve pe ne because iyan like a live video na wa ge o mi video na o me la tan ayi de be mo wa kan me we not agree wa ma be pe one eh direct make me one star in the trade let's go father me oyi wa tian we de ga me bono de je nenu no ya tian ya o wa oku bi 42 tere ure o wet o we wet tan yin igo ya fe no ro kan to mu ne o wi omo wo ko me no me star in the trade ni pe wa ge Isioluk Ajepkako Ajepkako Isioluk ya si ebulo ni pe won we right there iko iti ebonu ikbe iti ebonu omo boy iti ebonu omo we iti ebonu we mai kere bo we ge mi ni we una yi ma we mai kere bo you are still keep it doing the baba thing. Isioluk Ajepkako egeri we na are boy bi me we mo se sevenya Ajepkako gatemata we na wata we wa mi okun wa zaga we wa na mo okun egbe Ajepkako we na ye na ibo we mo se sevenya temata Ajepkako me na hina we mo se sevenya I'm coming. Ajepkako we mo se senya go na ye na ibo we mo se sevenya Ajepkako temata we mo se seve me na hina Ajepkako we mo se sevenya go ma gbe ba le Isioluk uwe ye na ibo we agaje do me picture wala ya ge na ye na ibo we na ri mana Ajepkako
e na ina ge ba Ajepkako Isioluk do mo picture well ajan be nu ga aje where did I meet where ti agbeti ye Ajepkako Isioluk Ajepkako oje 3,000 oje 3,000 etwe ma je gbe ma we tutu mi ja ma je gbe ma imi asiwe me cockroach we cupboard emi we mi ra pa we ya gi me e ba bola we gbe usunwu o mama se family member se we bo on abroad e we afen you ba bola we gbe Isioluk we mo se sevenya e go na aje na boy Isioluk mena hin ona Starboy okwe mama gbe esi go le gbe oho mama gbe Isioluk we ati mo gbere yan yo boy lawe gbe ni bi o mo ra sun un dan oko ma ri eyo pa ni aye enu lare ve agbon Isioluk ge mo ba na lawe gbe Isioluk ge umi apid umiye detiwa umiye we me detia we na teacher je boss as we 1 week what we la video e me o yan do ata o yan ya me do ya catch crew abi wa ya me ya catch phone you know we Isioluk mi on why you are bobo kla like Senikono. You are total body, you are so flamboyant, you are medulla oblongata. Wazala. When mana was yeah, when mana ne figo you might little rubbish. Ma we mani do quit 10 babana. Oh, a 4 cannot emayati. You so quasi mana. No ma bo magi kwalo. No mu gbe ni no ma ya spend life e ma igwalo. Ma imagine na gugwe. No je depression we feel frustrated we full of what is a full forever would like we bo men no move we are there we bo una ya mo bebe dege ari ko ri mu we fi wa me magi yen una owa o ma me we malana egbe ohima we ma me we do pa me rule ye mo ko ri me wa la e we bo maybe imuno ko wa do ki e maybe iye gbe me ya jala we mo ya fe ziri koro yan pass many thread e me fresh serving ana awi yo ya fe no ma do we see am how do e pa ka we live video agbulu ko do we gbe long bo bona gbele bo bona because we no rest of mind at the way ni mo wa me guy so ma live single life feel bon na emi na be u no mo wa la we bo ave ko we ne oh, I want to pack on my COVID lab. My do gale equal ni ma. No your door. No are the responsible. Any manager. Now get wuje me. Na so this one bad for you. My God it beni. If I call me galo ko never way to. Cause I be ko in a team the most of them. It's a way to. All of you they with Kaluz, low cut in Yamu. Low cut, it was about my baboni. And you are depending. A book will be and may have it. Oh, no, the book we are planning life. When I get family to ye a motor. How can I go in I have that ye study family logger, a book only is out by the air, the argument. Because so I who we are my study family or get bogogi. A morning of be able to do what I plan the out of. Met to do I have planned the motor where do I tell me family where you're only in a death giver. I bells were I 10 years. So we are now Mashima of Ma. Hallelujah. Oh, meme.